Hello ma'am khurumjari ngasidi ne maire maton heke amu mari mangarak sure iba to si maire maton se chawo ma'am fiber yawbani akoi constipation tawbada phabani meat ta phabani adagi vitamin yam yawe habane zinc potassium yam yawe habane ado ai shuni yumda punsi gi sarak tree ado sida lakko matam da suni yam kuin charam deba do saningai leraktabadagi bazar se dum thokpadagi ne leiba maton manga dane lupa kun pi aidi yam adong tuna khuyam siong aini pore ibe polang sira hekto kharsu wat adu ma hawi se makhok sini ko makhok siga mana maton siga aduga phajana sitharaga masingdo lokthokpa aduga bar masiga kharsu hekki ma'am asang bar masika du di pale adu yam pale sisine na pan bhai tare sabana su kangsipna su adegi linju yam lei ba ko sai se u yam hobani na haidi refinery ni na ko manam namdana ba moina u jam tha ba hai tare nungsit seng na ba na aduna manam kai u ko ma tu su ko tu ma dagi nungsit chu khutsit ama aduga sabasu saba haise u hobani na si manung si dikhadi inge city jablo yam sai aduga akoi tangse manung si di aduga le belen ji su pale ba du yam pan da bhai thara humai adu khamen se macha se loisele mya khazu phagi dong ida nan badagi ne chang chang draba swan saki hingon sai hingon ani koi je habdu mya na pakpi ka thaba songi du amane ba kwa sina lambi wang ma dai tare mi myam na khara mo hingon yang koi nazar la ko do de uti la ko jan belen de kar hegle aduga khamen se he lei heki singon ko bisam kani ko mayam organic sok sang ba ado idi am pa bani na ne hingon suradi yam mind fresh oi bai tara is adana khamen sim khara he khamen sim ji loi sele ma cha se ai mai gi di hawai sang bi de rajma hek pa yaba matam yora ba nan ba da yaw gra bai ta ya madra me mai he se duga lei khara ge hi age lei su khara sa li son da su sa le son da sa le ngo bra son de hi ura ge taw ango budan su son da lo nan gare sandon machu bikas ka do nan gare aduga sina prajita thako me amai thai mani manga lo la skhom to ni hakchang yam na te khat bane nupi akoi gi ding kana bane akoi gi sahi 40 ge hel ba gang bu sem kana bane thakpa